molitva pokajnička, prosti mi se odkažav od grevo smrten, Tatko moj nebesen, i slovo Božjo mi isprati. Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su, Tatko moj nebesen. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, si te dagi ljubam kako ti. Hvala ti. Evo drugi put u Skoplju, ovdje kao ljubavna i tehnička podrška apostolu Lorenzu. Ja bi se htio osvrnuti na svoj početak i dolazak do Isusa i na moje vodstvo, kako me on privukao k sebi u biti. Znači ja kao mali već sam se pitao koji je razlog i svrha mog zemaljskog života i razmišljao sam možda da postanem slavan, zaradim puno novaca, budem u društvu nekih zgodnih djevojaka i onda razmišljajući o tom sam shvatio da mi to zvuči besmisleno i onda dalje, znači moji roditelji, mama je bila katolkinja, tradicionalna vjernica, ali ona je i živjela ljubav uz to, dok recimo otac je imao sakramente koje je primio prije njihovog samog vjenčanja, koje je vjerovatno i kupio čisto da se mogu vjenčati u crkvi, da ispune tradiciju i običaje, ali nije bio istinski vjernik, nije bio odgajan u vjeri, tako da mene majka pokušala odgojiti u vjeri i usaditi mi te neke vjerske običaje i istinsku vjeru koliko je ona mogla i znala. I ona je to napravila najbolje što je mogla. Tako da sam ja kao mali već bio i ministrant u crkvi i oni su bili zadovoljni s tim zbog mene. Što bi to značilo? Ministrant, to je pomoćnik svećenika. To nije dugo trajalo i uglavnom ja u crkvi nisam našao odgovore na pitanja koja sam tražio, samim tim što se tu spominje i trojstvo, gdje te to još više udaljava od Boga, ne znaš kome bi se molio. Oni dijele na 3 osobe, Oca, Sina i Duha Svetoga. Tako da sam ja odlučio, i još tu ima jako puno svetaca i svega, ja sam odlučio da ću se ja moliti samo Bogu. Daleko mi strašno, meni je tad bio i žudio sam svom dušom da ga vidim i da ga upoznam. Međutim, nisam imao odgovore, a nisam znao niti gdje bi tražio, tako da sam kroz život otišao u drugom smjeru. Bio sam dosta dobar sportaš, to me ispunjavalo i neko vrijeme i mislio sam da ću kroz to ispuniti svoj život i da ću naći sreću u tome. Međutim, bilo je tu odličnih i rezultata, bavio sam se dosta ozbiljno malim nogometom i bio sam više puta i prvak Hrvatske i prvak Europe i sve je išlo u tom smjeru da ću biti uspješan u tome i zaraditi neke novce i sve to što sam već prije nabrojao. Međutim, osvojivši tih nekoliko trofeja koje sam ja mislio da će mene ispuniti, to je bilo isprazno i ja sam sve više uviđao ispraznost u tome, sve manje sam nogomet igrao i radi užitka, a više
radi toga samo da bi skupio što više tih trofeja. A po putu, pošto kad sam bio mlađi sam stalno bio na treninzima dok su moji vršnjaci izlazili i slično, ja sam se stalno odricao, pa mi je taj dio falio, pa je to onda eskaliralo ekstremno, tako da sam ja, kad sam počeo izlazit, hvala ti Isuse, brzo počeo i puno i pit i nedugo nakon toga i drogirat se, tako da već početkom srednje škole je to bilo ekstremno. Ja sam po cijele dane bio napušen i vikendima bi se našmrkao uvijek. U druga krajnost. Koristio bi drogu, otišao sam skroz u drugu krajnost, a po putu, pošto sam upao i u loše društvo, jer to sve povlači jedno za drugim, upao sam u društvo gdje su bili profesionalni sportaši koji su se bavili borilačkim sportovima, boks, kickboks, hrvanje i slično, i onda bi mi izlazili van, napili bi se i tu bi se tukli s bilo kim, samo da se potučemo, da noć bude nezaboravna, bez obzira što se recimo ne bi najčešće niti sjećali šta je bilo, s obzirom koliko smo bili pijani i slično. I često bi tu ni krive ni nedužne ljude istukli. I sjećam se, bila jedna večer kad smo izašli van, gdje sam ja tim svojim prijateljima sugerirao da bi mi mogli nekog istući noćas. I međutim nije se to desilo i mi smo u tom jednom noćnom klubu pili i muzika je svirala za nas i išli smo ja i još jedan otpratiti ovog trećeg dečka koji je išao na bus doma i njega smo otpratili. Kad smo se vraćali u taj klub, tu je nas dočekala jedna grupica mladića, njih negdje 20, koji su bili isto tako pijani i nadrogirani, negdje je bilo 3-4 sata u noći i pitali su nas jesmo mi tu neki frajeri, da unutra muzika svira za nas, a taj prijatelj koji je bio sa mnom, on je bio aktualni prvak Hrvatske u boksu i tako su oni nas počeli naguravati i ovaj jedan je udario tog mog prijatelja, on se dobro branio, on se tukao s njih 3-4 i ja sam priskočio da ću mu pomoći i mene iznenada neko udario iza u vilicu i ja sam tu pao u nesvijest. To se cijela frka odbila. Uglavnom ja kad sam se probudio iz nesvijesti, mene je čovjek pokušao zgaziti autom i ovaj drugi je me htio ispikat s nožem. Ja uopće nisam znao šta se dešava, niti da sam bio u nesvijesti, niti da su me iscetelarili. I uglavnom ja sam tu uspio izbjeći taj auto, skočiti u neko grmlje i cura s kojom sam tu noć plesao unutra je izašla van i na ogledalo mi je pokazala mene kako izgledam, ja se nisam prepoznao, gdje sam ja takav otišao do doma, završio u bolnici, imao sam slomljenu vilicu, unutarnje krvarenje pored slezene i teški potres mozga i ja sam shvatio, meni je bilo cijelo vrijeme tu unutarnje vodstvo, ja sam znao da se to meni desilo zato što sam ja to htio napraviti nekom drugom. Iz čeg sam ja izvukao pouku, ja sam prestao se družiti s tim dečkima, prestao izlaziti van i tražiti nekog da se s njim potučem bez razloga, dapače počeo sam izbjegavati takva mjesta i takve nevolje. Čim bi vidio da se negdje približava mogućnost neke tučnjave, ja bi se maknuo. Tako da sam ja iz tog izvukao pouku i tako sam imao vodstvo nad cijelim životom. Poslije ja sam nastavio igrati. Znači to je bilo kad sam ja imao 17 godina i nakon tog događaja policija je našla te koji su bili krivi, pošto sam ja bio maloljetan, oni punoljetni. I to je završilo i na sudu, oni su njih našli, međutim ja sam rekao sucu da me nisu oni. Nisam htio njih niti da idu u zatvor, ja sam njima u međuvremenu oprostio, s tim da u bolnici sam bio iznimno ljut, ja sam njih htio i ubiti. Jer ja nisam mogao jesti, meni bi donijela rodbina ćevape i picu, a ja sam mogao samo na slamku jesti par mjeseci, što je još više probudilo u meni moju palu prirodu. Uglavnom, ja sam to njima sve oprostio i na sudu sam rekao da me nisu oni su meni i danas zahvalni radi toga i pozdrave me kad me vide na ulici, ali ja znam da je to bila škola za mene i nakon toga ja sam i dalje aktivno igrao nogomet i jednom prilikom na nogometnoj utakmici
koju je moja ekipa vodila 7:0, sam ja tijekom utakmice čovjeka koji je tu igrao iz protivničke ekipe stalno udarao kad sudac ne bi gledao i lupio bi mu i šamar i tako lakat pod rebra i baš sam bio bezobrazan i ukrivo. I desilo se da je bio jedan korner gdje kad je moja ekipa izvodila taj korner, ja sam pao preko protivničkog igrača koji je pao ispred mene, a ovaj iza mene je bio taj kojeg sam maltretirao cijelu utakmicu. On mi je iščupao na polugu ruku u ramenu i meni je drugi moj prijatelj iz ekipe koji je bio doktor, on je meni vratio to rame taj prvi put. I kako je vrijeme odmicalo, mi smo taman igrali završnicu, to je bila seniorska utakmica, a mi smo igrali završnicu prvenstva Hrvatske kao juniori. I ja sam se htio žrtvovati radi ekipe, bio sam i kapetan te godine i igrat bez obzira na ozljedu i desilo se da je meni opet iskočilo rame na toj sljedećoj utakmici i tako je počelo to stalno iskakat. Meni je tu propao moj plan da ću ja živjeti od tog nogometa i tog sporta. Doktori mi dugo nisu znali reći šta mi je s ramenom. Meni je rame preko 150 puta iskakalo. I tako, to mi je bila jednostavno beznadežna situacija gdje sam ja shvatio da ja neću moći više niti igrati ozbiljno nogomet, niti živjeti od toga, gdje sam se ja počeo još više drogirati, što je eskaliralo jednom prilikom gdje sam ja sa jednom ekipom za koje ja znam... Izvini, Dominik, imao si pare da kupiš droga, odakle si... Znači, imao sam pare da kupim droge dok sam imao, ali kako je to sve išlo u krivom smjeru i moji roditelji su ostali bez velike imovine. Otac mi je izgradio zgrade pored Zadra, u Hrvatskoj na priobalju, u koje je on uložio sav svoj novac, sve što je stekao tijekom života, koji su njemu protuzakonito oduzeli Raiffeisen zadruge, što je pozitivno utjecalo na mene, odnosno u jednu ruku negativno, a opet odvojilo me od sveg tog što sam ja mogao s tim novcem kupiti u svijetu. Tako da tad nije bilo onda više niti toliko novaca, pa sam ja počeo i dilat. Tako da sam i taj dio... Uvoz izvoz. Eksport, import. Da, uvoz izvoz. I? I uglavnom, to je eskaliralo tako da sam ja sa jednim mojim prijateljem iz djetinjstva koji je dosta rano počeo, on je već negdje u 5. 6. razredu osnovne škole počeo uzimati heroin. I s njim sam se zatekao tu i došla je ta u grad Zadar, ta droga MDMA se zove, vrhunske kvalitete, jer ja uvijek kad bi se drogirao, ja bi njega pitao da bude kvalitetno. Koliko sad droga može biti kvalitetna, ne bi znao, to je uvijek uništavanje i duhovno i fizički tvog tijela. Uglavnom, mi smo uzeli veću količinu te droge i odlučili napraviti jedan tulum. I tu je bila jedna djevojka koju sam ja nedugo prije upoznao. I taj moj prijatelj, ja nisam znao, on je čitao i sotonističko pismo, crno pismo, tako to zovu. Uglavnom, tijekom tog našeg druženja, kad smo se mi nadrogirali, sam ja bio crto. Ja volim crtati, kad smo se mi nadrogirali, ja sam odlučio crtati. Osjećao sam se kao dijete, ali osjećao sam se nelagodno posredstvom te droge. Osjećao sam se kao da sam se sad rodio i sve mi je zanimljivo i pun života, ali opet sam cijelo vrijeme tu osjećao nelagodno. I ja sam nacrtao crtež na jedan papir koji je izgledao kao da ga je dijete neko nacrtalo, koja ima 3 do 5 godina. I ta cura što je bila tad s nama je meni rekla sad se tu dole potpiši. I ja sam se potpisao i ona je taj crtež zalijepila sa magnetom na frižider ispod crteža od mog malog brata. I ti crteži su izgledali kao da ih je isto dijete crtalo. I onda sam ja naglo otišao u WC i počeo se umivati. Gdje se meni zvučni glas javio
ja sam ga prepoznao kao Božji glas, da se još više umijem, gdje sam se ja počeo još više umivati. I onda je došao kroz vrata taj moj prijatelj koji je bio tamo s nama i stavio mi je ruku na rame, on je inače višlji dečko, ima 2 metra. I u trenutku kad je on meni stavio ruku na rame, njemu su se oči skroz zacrnile, nestale su bijele očnice, oči su bile potpuno crne i on je mene pitao da li se ja odričem Isusa i prihvaćam Satanu za svog gospodara. Pri čemu ja u tom stanju, pošto sam bio nadrogiran, sam mislio da ja nisam dobro čuo pošto sam nadrogiran i ja sam njega zamolio da on ponovi pitanje. Gdje je on opet rekao da li se ja odričem Isusa i prihvaćam Satanu za svog gospodara. Na što sam ja rekao da volim Boga. Ja sam u tom trenutku osjetio smrtni strah i da će oni mene ubiti ako ne čuju odgovor koji žele. Međutim, meni je tu bilo volim Boga. I on je pitao šta je, voliš Boga? I ja sam ponovio volim Boga. I on se okrenuo i izašao iz tog WC-a. A meni se zvučni glas javio i rekao da se dalje ne umivam. Ja sam bio u WC-u, taj WC je veći malo. I ja sam gledao po stropu i nisam nigdje nikog vidio. Međutim, ja sam se počeo još više umivati i onda mi je glas rekao onaj tvoj crtež sa potpisom. To je tvoj potpis gdje ti predaješ svoju dušu đavlu. I rekao mi, sad trči tamo po taj papir, izađi van. Tu je odmah bila jedna velika terasa isto. Izađi van i zapali ga i ne puštaj ga dok ne izgori. I ja sam tako i napravio, odjurio sam po taj papir koji je bio na tom frižideru, uzeo ga, izašao van i zapalio ga. Inače papir izgori u sekundi kad ga zapalite, taj papir je gorio nekoliko sati. Gdje su njih 3 koji su bili sa mnom, taj dečko, moj prijatelj iz mladosti, ta cura i još jedna djevojka koja je bila tu, meni to pokušavali uzeti, govorili mi zašto to radim, da je crtež super, da nema potrebe da ga palim. Međutim, ja nisam puštao taj papir dok nije izgorio. Ja sam imao čak izgoreno na ova 3 prsta s kojima sam ga držao dok on nije skroz izgorio. Kad je on izgorio, ja sam počeo moliti sve naučene molitve koje sam u crkvi naučio, koje nisam mogao vjerovati uopće da znam. I Oče naš, Zdravo Marijo, slava Ocu, Sveti Duh, ni sam ne znam, znači sad ne bi znao ponoviti te molitve. I oni su mene pokušavali prekinuti u tom mom moljenju, međutim ja nisam reagirao. Ali sjećam se da sam tad Oče naša, prvi put sam molio Oče naš iz duše, iz dubine srca i da sam molio riječ po riječ i razmišljao o tim riječima. I onda sam počeo moliti Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom i blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. I kad sam ja rekao Isus, u tom trenutku je moja duša izašla iz mog tijela. I ja sam se našao kod crna točka uništavila. I ja sam htio zvati upomoć, međutim nisam mogao. Htio sam vidjeti bilo što, nisam mogao. Htio sam čuti bilo što, nisam mogao. Jednostavno, kod crna točka uništavilu, najveća jeza i najveća bol i muka koju sam ikad osjetio, to nije dugo trajalo, samo par trenutaka gdje sam ja iz dubine duše zamolio Oca da me vrati, da ću se promijeniti. I on je mene vratio u tom trenutku u tijelo. Ja sam digao sa tog stola na kojem sam ležao glavu i meni je prestalo momentalno djelovanje te droge. Ja sam se tu večer bio i predozirao, ja sam ja uzimao veliku količinu te droge. I meni je nestalo djelovanje te droge ko da ništa nisam uzeo. Ta moja ekipa koja je bila sa mnom, oni su još 2 dana bili nadrogirani nakon toga. I sad je meni glas rekao, ja sam tu pričao, tu je bio jedan veliki bijeli oblak na nebu, ali znači u trenutku prije nego sam ja to izašao iz tijela su bili, znači to sam zaboravio reći, pucali gromovi iz vedrog neba. I ja sam pomislio kad su pucali ti gromovi iz vedrog neba, da je to nemoguće da ja umišljam. Kad sam ja pomislio da ja umišljam, ti gromovi su počeli još jače pucati iz vedrog neba i svaki bi me probao u dušu sve jače i jače. I ja sam mislio da ne mogu izdržati i oni bi samo pucali sve jače. To je onda bio trenutak kad me diglo iz tijela. I sad kad sam se vratio i kad je prestalo to djelovanje droge,
bio jedan bijeli oblak na nebu i iz kojeg je izlazio taj glas Gospodnji, kojeg sam ja prepoznao odmah kao očev glas, i tu sam imao i veliko prosvjetljenje i spoznaje da ja imam Oca na nebesima i da imam nekog ko me cijelo vrijeme vidi i prati i tko zna sve što ja radim, kome se ne mogu sakriti. I on je meni rekao, nakon dužeg razgovora kojeg nisam ja cijelog zapamtio, ali rekao mi je, sad idi unutra među njih troje su unutra sjedili, idi unutra među njih i sjedni i pravi se kao da se ništa nije dogodilo. Oni će probat tebi izbrisati misli i probat će te uvjeriti da to što se tebi desilo, da ti se nije desilo, da je to djelovanje droge i da si ti umislio i da te krivo spojilo. Međutim, tebi se to je dogodilo, ali ti se nemaš ništa bojati, pošto si ti pod zaštitom. I ja sam tako i napravio, ušao sam unutra i sad su oni mene počeli ispitivati točno to što je on meni rekao. I ja sam se pravio kao da je sve super i čak su oni počeli tu nešto komunicirati kao izbriši mu misli, ovo ono. Ja to nisam baš niti razumio, ali eto, bilo je točno kao što je meni glas rekao. I onda je išao opet joint u krug. Ja sam u to vrijeme pušio marihuanu, a sigurno po 25 grama dnevno sam pušio. To je bilo ono baš kad je eskaliralo, u toj zadnjoj fazi je to bilo skroz nenormalno, van svih mjera i kontrola. Ja se više nisam mogao niti napušiti, niti je to utjecalo na ikoji način više na mene. Bilo je samo jedno za drugom smo palili. Uglavnom, ja nisam htio uzeti taj joint, mene je zamislio taj cijeli događaj. Ja sam njega odlučio drugi dan zapisati na papir. I nakon toga, ja sam nakon par dana opet počeo s njima. Ali nisam uzimao teže droge, gdje sam ja još imao par prilika gdje smo trebali uzimati tripove, koje nekim čudesnim razlogom smo mi uvijek izgubili. Ja tu vidim Isusovu providnost, jer to bi mene skroz krivo odvezlo i spojilo, pošto sam odbio snagu od đavla, a dalje sam radio ono što je njegovo. Gdje je meni nestao svaki užitak u toj drogi i u tom svemu, ja sam to više radio mahinalno i rekao bi čisto kao naviku, ali više nisam mogao uživati u tom. I ja sam 6 mjeseci razmišljao o tom događaju, međutim nisam dobio nikakve niti odgovore na to, niti sam znao gdje bi tražio odgovore, niti sam nikom pričao taj događaj, jer sam mislio ako nekom to ispričam da će misliti ljudi da sam potpuno lud. I desilo se to da sam ja nakon 6 mjeseci bio u Zagrebu kod jedne prijateljice s kojom sam se isto tako drogirao i kod nje doma ja sav jadan i bijedan, takav drogiram se, ne uživam u tom, duša mi je već toliko jadna da ja razmišljam o samoubojstvu. Već danima ja razmišljam samo sad kako ću ja to napraviti, jer ja ne vidim smisao svog života. A odgovore nema. Mene zanima kud to sve vodi, znam da nije niti u bogatstvu, niti u ničem. Kad je duša tako bjedna i ne zna zašto je na zemlji, niti kud ide. Ja sam u toj svojoj patnji zavapio ono, Bože, ako postojiš, ja hoću da ti meni daš koordinate, da mi kažeš koji je smisao mog života. Jer ja ne vidim smisao u svom životu. I možda dan ili dva nakon toga, ja sam imao sve poroke, među ostalim sam i kockao. I jedan dečko s kojim sam ja kockao je posudio novce od jednog drugog dečka, koji se predstavlja kao doktor, i taj moj prijatelj koji je posuđivao novce i kocko s tim novcima se smio kako neće čovjeku vratiti. A taj moj čovjek stalno posuđivao novce i mene je to zasmetalo. I ja sam njega pitao i saznao sam gdje taj čovjek živi i odlučio sam otići tamo. Ja sam u to vrijeme imao novaca. I ja sam njemu dao dio tih novaca i rekao sam mu da ovom više ne posuđuje jer mu ovaj neće ništa vratiti. I tu smo se mi nekako skompali i tako, i on je mene pozvao kod sebe doma i ja sam čuo kod njega doma je
na radiju, odnosno on je imao na tom nekom uređaju, je puštao Lorenza. I sad bi on meni pričao razne tu gluposti, a ja sam ga cijelo vrijeme ušutkavao da želim čuti to šta ovaj čovjek priča. I ja sam prepoznao da čovjek ispravno i dobro priča. To su bili dijelovi neke, on je objašnjavao tu neke međuodnose i procese. A nije spominjao niti Boga, niti Isusa. Na tom dijelu malom koji sam ja čuo od nekoliko minuta. I uglavnom, ja sam njega, tog dečka kod kojeg sam bio, pitao da ja njemu ispričam događaj koji se meni desio, pošto ja mislim da bi on možda meni to kao doktor znao objasniti. I on je rekao može, ja sam njemu počeo pričati taj svoj događaj sa gromovima i oblakom i gdje sam bio pitan, ja se odričem Isuse i prihvaćam Sotonu za gospodara, na koje je on meni prekinuo me u pola i rekao da on zna čovjeka koji će meni znat to objasniti. I on je mene odveo drugi dan, rekao je da idemo upoznat Lorenza i da će on meni znati to sve objasniti i super. I ja uopće nisam pitao ni gdje ni zašto idem, uopće nesmotreno. Ja sam mislio da je Lorenz stručnjak za gromove. Uglavnom, meteorolog. I mi smo drugi dan došli tu, znači blizu te kuće u kojoj je Lorenz tad obitavao u Zagrebu. Jel ti misliš tiho da je meni lako? Nije. Jel ti misliš da sam ja svece uzeo sa sobom u slučaju? O, Isuse. Ej, Uglavnom, i u trenutku kad smo mi došli tamo, Lorenza nije bilo, mi smo tu čekali nekih sat i pol vremena i nakon kojih sam ja odlučio ići prema doma, jer je već bila neka kasna ura, ja sam tad nedugo prije počeo već raditi. Gdje isto, ja sam odlučio prestati dilat jer me policija stalno lovila i bilo pitanje samo dana kad će me spremiti u zatvor. Nije ti bilo strah da to radiš? Pa nije, dapače, ja sam uživao u tom adrenalinu. Mene to na jedan način hranilo. I taj strah me isto nekako hrani. Ali da mi je bilo lako, ne. To je eskaliralo u tom momentu, meni je već bilo dosta toga. I tih svih i strahova i svega. I ja sam odlučio prestati to raditi, gdje sam ja drugi dan dobio normalan posao. I to je sad par dana poslije toga, sam ja tu, znači mi čekamo Lorenza. Međutim, Lorenza nema sat i pol, ja odlučim da ja idem doma, jer taj čovjek koji me tamo odveo, koji se meni predstavio kao doktor, on je bio taj dan dosta u cugi i dosta je i popio i očito možda i nadrogiran i ja sam pomislio da on možda umislio nešto, da taj čovjek kojeg mi čekamo niti ne postoji. I u trenutku kad sam ja, nakon što me nekoliko puta prekinuo, odlučio otići, ja sam već krenuo prema stanici, on viče evo Lorenza, ja se okrenem i vratim se i tu je Lorenz izašao iz auta, mi smo se tu kratko gledali, ja sam njemu rekao da mi se desi jedan događaj na drogama koji sam sebi ne zna objasniti, iako on to meni može i on je ko da se samo s tim bavi, rekao da, nema problema, mi smo razmijenili brojeve, on je rekao da će mi se sutra dan javiti, ja sam otišao doma, ja sam mislio da mi se nikad neće javiti, on je mene sutra dan nazvao, mi smo se našli i sad sam ja njemu pričao svoju tešku situaciju i kako to sve ide. Sve ovo što si prošao. Da. I on je mene pitao da li ja išta čitam. Gdje sam ja rekao da ja praktično ne znam čitat, jer koliko je mene droga pojela, ja u tom stanju nisam mogao niti s onih velikih plakata nekoliko slova pročitati. ne, ja sam ga pitao da li rađe čita ili sluša. S obzirom da se situacija ne može promijeniti dok se ne otkloni uzrok, a uzrok se mora najprije otkriti, a to postiže svjetlo, a svjetlo može doći slušanjem ili čitanjem. To je bilo. Znači, Da, ja znači nisam uopće znao zašto on mene to pita, da li ja slušam ili čitam. Ja uopće nisam imao ideju kako je to uopće pitanje. Znači ja njemu pričam sat vremena svoju priču, no što on mene pita je li ja slušam ili čitam, gdje je on vjerovatno cijelo vrijeme molio za mene i gledao kako mi pomoći. I ja sam rekao da slabo čitam, a da, dobro čujem. Da mi dobro čujem, a sad koliko slušam, to je upitno. I uglavnom, on je mene pitao jel sam ja ikad čitao Sveto pismo,
na što sam ja rekao da nikad nisam čitao Sveto pismo, da nisam bio u doticaju sa Svetim pismom i pitao je još to jedno pitanje, da li ja vjerujem u Isusa. Ja sam rekao da vjerujem, pošto sam vjerovao u Isusa, da je živio kao čovjek na zemlji, ali nisam imao spoznaju niti tko je Isus, niti što je napravio za mene. Ja sam ga gledao kao nekog Sina Božjeg i nisam znao uopće taj međuodnos oca i sina koji mi je skroz bio nejasan, pa sam ja izabrao da ću se ja moliti samo Bogu. I uglavnom, i on je mene tu pozvao na druženje kod sebe, koje je bilo drugi dan, i ja sam, nakon što sam otišao od njega, došao doma, tražio mamu jel ima doma Sveto pismo, na što je ona rekla da ima i dala mi je Novi Zavjet na kojem su moji mama i tata položili zaruke koje nikad nije otvarano. Znači Sveto pismo koje nikad nije otvarano i ja sam ga uzeo i tu noć sam ja cijelu čitao, našao sam unutra sve svoje grijehe, isplakao sam dušu i drugi dan sam odlučio ići na to druženje i čekao sam u gradu Zagrebu na jednoj stanici tramvaj gdje je iznenada naišao Lorenz i ja sam to na toj stanici, kako sam čitao Sveto pismo, ja sam ga zatvorio i sakrio. Da me on ne vidi, jučer sam mu rekao da ne znam čitati, danas tu na stanici čitam. I to nakon što cijelu noć nije spavajući, pročitao cijeli Novi Zavjet. Hvala ti. I tu smo mi krenuli na to druženje, gdje sam ja njemu i priznao da ja sam imao još neku malu količinu te droge, koju sam mislio prodati do kraja i da to riješim. I onda mi je već dolazilo to da uzmem novih 5 kila te droge, jer nevolja je prošla, pa meni je bilo bolje stanje, pa sam ja sad mogao još te droge uzeti pa prodavati tako. A teško mi je bilo i raditi, znači ja bi tu radio mjesec dana za plaću koju bi zaradio ovako u danu do 2 dana. I tako da je već meni počelo navjerati da bi ja mogao uzeti novih 5 kila droge i to raspačavati. I sad sam ja odlučio njemu reći što ja radim i kako me to pismo pogodilo i odlučio sam nešto mijenjati. Ja sam njemu se povjerio da ja dilam i ja sam očekivao od njega odbacivanje i osudu. Na što je on meni rekao da mi to nije dobro i nastavio ko da se ništa nije desilo. Što je mene još više privuklo, a što je u meni napravilo veliku promjenu jer sam ja odlučio prestati dilati. Jer recimo da je on meni rekao nemoj to raditi, ja vjerovatno bi to radio. Čeda Božji si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebese i milost Božja me obleja, miro svoj nikog daruvaš, susio razum, srce, duša, veruvam vo Isusa. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. 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 Te sakame, Gospode Isuse Hriste.